ilanga uyothona ngakwana amalundi egwini esasiyasukuma esigwini sifesithi right sikuthi left sikhahlele ngonyawo udabuka umlomo sikuyise phansi udabuka uBrentwood sithi siwethu uzothola abamnunanje andifuna kwana amalundi ethu bese saqasha igcine bese saqasha sithoza la sesikunika right sithi yena lo mcimbi sithi yakhumbula athi bese hayi phuthi umdala hayi phuthi umdala engale nibiza igulu phuthi abadala kuyinqanga amaphutha yenze amase siphuzile phuthi umdala ngeze sikuniyelisa 21st yani igwini ngoba igwini zisixoza ngenqindi nje siyazi zonke ukuthi zenzelani ave zisiqophe igwini ngenqindi esingabaculi ave shas ngabaculi isiguli basesiphuzile uthi uyiphuze yenisina iglasi kuyiglasi phansi uthi hayi isiguli sekulalise kokati inkosi yabo soto hayibo ngiyaqolisa soto bese ngithatha iglasi phansi ngizobuza soto amanzi ngathi Thomas hambe uyothenga amanzi ngikubuza Mthiya Mthiya sentshikazi ngalokubuza apha awu Mthiya ngithi ukhona kwakho bhuti hayi baba mfowethu imoto zalabafowethu labo mqashiyo ophuza khemisi avuse lezo moto lezo futhi ayi lo damsoma ke nekamfana imoto